no mutegeri wa Meru TV bitikire ko watani kirende tochia Meru TV muthenya wa mbita muthoni wa kiramana muthenya njo ntuku ya Jumamosi atariki kenda cia mweri wa mbere yo mwaka wa 2026 wa mbita muthoni wa kiramana mitandaone yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya kiri Signet na Pang ni Meru TV twagucukire nkatho muno ntubotu thiatire na kuluki botu twikithia TV re tongereti akathetune ka mumeru idrono binini abya kiama ke UDA birigiri kumba kwithira bikiambirire kubwithika arwari ndene ya wandi mwanya na ntere mwanya baraba kuromba ite akiri utongeri bo UDA bakuromba idrono bithire bikibwithika bibya uma na kinya abibya witikirika nkuru kiba kyure barabate bakiama ke UDA bakyakuya kutonyera kenda kureta mpangaratano idrono ne biri boti mwandiki wetu Wandeto Mukiri onkonja na kwena ithurano bya UDA bya grassroots leaders kana atongoria ba mashinani ende atongoria mwanya na baraba kuromba itebi ne baumirite na kuromba haringi kura bombe kwithia bakiumira rukiriro na arua na kuringa kura ina there bakiromba kinya anto baraba teke amakeke UDA bakomba kwithira bakireta kasakasa ende na kombe kwithia kukionekana there kende ithurano bi byomba kwithia bietana mbere weya undea gondete kya one level organizing secretary o UDA itugoromba antu betho beno kiriria na antu bature baturingire kura na baringire nyabo bange banasono no gethote o UDA ogya guthukia githurano ke UDA no ntoria gya kukike ya nyantu ba UDA batuthukia kyaku ko tugoromba antu betho beno kiri na tusakorana na there na toneleze mantu to na there murungu kenda tumbo kulukia kya maketo boya inkuri antu betho bombe antu tukianini already baturi kenda bakomba kuringa kura na baraba teba kiama kia UDA tafadhali wetha no kumnyote register na arua tentukweku na ntukwekure kiama yaku kia kinya tuteya so karibuni sana boturingire kura windeti atekia organizing secretary na board te kuringa kura cia kuthura representatives beto ba UDA kuma ntere cionde dikithurano kuendelea the whole country kana nde yonde ithurano ibi kuendelea ti yake baraba wetikiru kuringa kura u ni barabare akari bantu nene githoro ntunene na we register na kiama kia UDA na inyoke akari baiturie sana kwa wingi turingire antu babe tukura tumbe kuthura kiama kia UDA kaitene kau kirarombi kuriji ni bawete ate kiama keke UDA ni kiumbeta kwethia kekelikithie mirinteri cia Meru tibaki hanto kuwa kiama keke UDA ni kyakwire ntere cia Meru UDA kwa tu akure antu kina miri ni Meru county keminya MPs beto bomthi ba UDA na kinya retra bwitha si registration yo kyakwolelia na thoadi ni register antu baraba ingi so kiama kia UDA ke very strong na ndawote antu ange UDA na miri Meru County na Igembe North aratu na mwinga kura ruare ni anto baba register na UDA onto kama gere register anto oitu gere register anto 20 na saindi ko ke do register ure muntu UDA register na UDA ogomba kuringa kura te bonde ba kuringa kura ne baba ba kiama baba register na UDA Kiripotera Meru TV kumembe beta Mukiri onkonja Ibaya muno mandiki wetu Wandeto Mukiri onkonja no tubotambire riboti na nzira ikinyanilite achiari arimu na kinyari twa abachukuru ya mujo ne iraindene ya akirua na ribori andene gishigo mbunge kya bori bachumirite na kwithira bekatha bonene kithomo kya CBC na raba ugite nende akithomo kieke na ugunikira ritwa no ntwari tubakomba kwithira bakimenyewa iye wabyo mapema na nkuruki nende ibakuromba thirikari nene amona kinya thirikari cha matura kuwatana na nkuruki komba kwithira abakiretera ana baba kuthoma CBC na kinya CBE maukuya kwana akenda bethira bena kaita kakeya kakuthoma riboti mwandiki wetu Wandeto Mwende olaibuni na boba kiaria ciaribae IPCA mojojo na comprehensive school ne bonanete kuwirirwa mutaratara yo moro yo kithomo yo CBE raba kuwa kithomo kikirira na ngurani bonane na kira kiari kuo ke 844 kuntu bakuwa ne bakuonana ne bakwelewa kiraba kubwithia raba rombete thirikari ubatethia na into kathomba na nikenda kuagirithia kithomo giki kia bata kithomo giki itugikirite babu tote no tukona tukinyeru kithomo giki batu ke 844 batu tike toije buru lakini mwanga thai
turi kithomo ne giki ana betu iba kumenya gutuma ana betu tikyo bate kumenya kinya babatereje kuruga ana betu tukona betete bwega na inari tani betu bateciumiretie muno utemwana uranguka kana aga kura kuthoma bonde murungu na bete ume na ikyo tugwikira kithomo giki turi aciari oni tumaranda kwambiriria ana betu bambiririe kuthoma kithomo kia CBC itona takie no garuruku bunene koroki hate fofo na igitumite ana betu bacioka nkoroki ya hate fofo ukanyuma na igitumite ana betu bamenya mantu jama inge gutuma kuruga gwaka na mantu jama inge mono jatona takira aciari be kiri kithomo kia CBC na iboga mono thirikari yetu kinya itukuromba ina tongeria ba thirikari iba tutetheria mauku cukuru ece tutina mauku na ina aritani itwongerwa aritani ba CBC nikenda tumbokara bwega itwa ina junior tukugwerua twina junior smart tukuromba thirikari yetu ito provide na aritani ba bega banja ISS nkoroki ni nyama uku cha kuthoma kenda tumba gwitithia na mbere kenda tumba gwitithia mbere skuru ece bakiwata miario ya aciari mbaru arimo basukuru ye bari wa kithomo kene okyo kietana mbere kugunana bakiromba aciari kuwatanira na aritani na nikendo tiela kithomo kene gikwagira on CBC. It's a good system to me adaptere ani wa adapt as time goes na inguchokira thirikari nkathe accounting government ire my employer nonto negerete gututethia na learning materials mauku na ndibete betongangera jangi ja maingi ja activity areas nikia tukomba kuitana na ba CBC o wi kwendekana ithomwa batu tukona CBC kithomo gikiega kiria kiki nakyo kakina demand ya into bibingi pira tukona muciari na kugia na challenge ku via afford ende tukoria thirikari komba gututethia na into bimwe bira bikwendekana twethera twi atambeta position ya kuthomithia bwega nontu kithomo kiki kithomo gitite bwega ni kithomo gigakinya ntu kuraja nontu muntu arita na kuringana na talent yewe. Tushikaneni wazazi, walimu na watoto. That is what we call Mojojone. Na nende itakuwa Mojojone Primary School. Itakuwa inaitwa AIPCA Mojojone Comprehensive School. Tethaniendeu na eja skuru na mtoto tethanie na mwana nawe akakara bwega. And I have always said this. Parents, please, this is your school. You have a right to come, see your class teacher at any time, discuss the ongoing or the progress of your child. Kendo menya mwana okwe kuria etite. Kendo menya mwana okunetite bwega. Bariti ya graduation yana ba PP2 barabere geri kutonya grade 1 mwaka yo. Nari kugure gukune turi naku nontu bana betu amba ku graduate. Tushiga munkatho kwa umbali huu hatumenyera kumariana babambirie bejera nasari wankana arua ito kuga muno tukithomithagia kinyana betu eka kinya aciari batu support kinjira kana renge tontu kithomo ikia marija thatu Kenya administration yetu ibwega ibatugwatite njara batu support muno tomba gukinya na aciari betu nabo nkabacokeria nkatho inyingi nyabo ibatwigikite muno nkabera twinde tugwatane aciari arimu na ana nikenda tukomba gukuria mugongo. Reportera Meru TV kuma Borembeta wa Mwende Walaiboni. Iboya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni. Rais William Ruto na chimirite na kuria yuthi na mno thukimbithi baraki otumira buthu kunda wachambugite na ntunda wa ichumba kuthira chikithukangio turo. Na wangu, the young people of our nation, our sons, our daughters, the people we love, let me tell you, you have an opportunity to grow your business. Na waomba kama mzazi, I am talking to you as a parent. Please let us avoid abuse of drugs. Tuachane na mambo ya pombe. Tuachane na mihadarati na madawa ya kulevya. Itamaliza nchi yetu,
itaharibu maisha ya vijana wetu, na ndio nimesema going forward tutahakikisha ya kwamba tumeweka mkakati ya kutosha, tumeweka mipango ya kutosha kuzuia mambo ya madawa ya kulevya kuja Kenya, mambo ya pombe haramu kuuzwa kiholela, na hiyo kazi tutafanya na bidii. And we are going to go after the commercial traders and the commercial people, not even just the small people huko wanahangaika, lakini tutaelekea wale wenyewe, wale makatel, mabroka na wale mabwenyenye ambao wanasababisha hii shida ikuje Kenya. We are going to go after them. Nyie mnanielewa? Ayuthi kumantereche mbiba chibori tubachumire na kumba kwithira bakiromba twanya twa utongeria na batonyi cia senekiri thunone tutebi mwaka yoangile 2027 nkuruki bakiare bari ntereche akira ngondu iboreti ayuthi obete na mbere na kumba kwithira bechumire kenda kuyukia kura na kinyo guciandikithia ibare aringi kura kenda ithurone bya kinya bethira bakumire na kuthura atongire baba bongo bakwenda babatongire riboti ya mwandiki wetu Wande Tomurithi waba Nduki mbithi kumanene ya igembe nishumiriti na kugayona ndi mwakene ja 2027 bakethwa barungamite itibionde nikenda bakomba kugwata kana gutongeria ndiguru igiteneriri. Okay. Na ki utongori bwetu bora kuembrezia youth leaders network tukomba kutha tukia now ground tukia na civic education tuibera nionto batu tuvotera nionto a na a ko batu wetao na nimbi utekwelewa ki utongoria ikenda ri mtu aya nao ukethero kemenya ubumba tu kwetera ukethero kemenya ndiringete ki MP kenda kentethia ona o so tuketha tu provide civic education Meru North na national wide endo where safa bakiaria barindene ya igembe central ale bawite atibo te atongeria barujo kaire endeni atongeria banarua ngoria antoba bethi for so long to the toko that tukirwa youth ni atongori baroyo but it's evidence ati thai otongori ba youth wa antoba bethi ni bukuonekana na bwana maendeleo so to call members bonde barabe na mwito yo tongoria be yongana batwe turi kundine kana tutethania yantu babethi tutethia community cietu tutethia society cietu anigenda to provide leadership ira ina maendeleo nuntu thai turenda atongoria babethi nikenda bomba kwitha bakendelethia community cietu au mbere ya iromba rengere nkiromba to our youthful people nontokia kolelia the next 30 years to come ibatu keza tuekuo ende there is no way leaders babe kubombo twera they are preparing the future for us eba tumba kuria mai ibatu keza tuekuo ende it's the high time tuegenda tumba kolelia o twaitethania na the next 30 years not ibatu keza tuekuo kenda to create a good future na future favorable kebatu as youths apati kwetha ndimu mwanake kwe kintu kia tuweta energy tuena indiasi na tuena energy kuleta maendeleo kinjamii yetu ukolelia trika yetu kweba bakuru tutikuria kiutongeru kwendekana experience na tukwetigere moitha yantu akuru lakini kukwendekana energy ile kuleta india injaru the generation inje tuiri 21st century na maendeleo ya kwendekana yake thwa ya ketana na the current community tura tueneo tutumirete ya India yotethia muntu personally tumirete yotethia antu vijana bonde na kukomboa antu betu kiri kukomba bwa uongozi bwa bwi ndene ye constituency yetu for example yonto nande igembe south constituency inkolele nkona kwa manto ya tewita mzuri ndukiji mbithi yumirite na nikuria antu babethi bangi baria bakumeka jensi nikenda bakomba kujukia ibande na bombe kujukia kura nikenda bakomba kulita utongeria bora butiagirite na bombe kwithurwa nibo bali mbere na manto ya nonto ateta mzuri ibu onto nkuromba anto beto bayuke kura na bagikise tukuringa kura na njira yagirite turete uongozi boboya na twete amwito yagirite engira nkuburomba kwera watire kura yako sauti yako la youth kwena kintu kyoto voter registration during 2024 June maandamano ibo atureko wingi na borona ni ate boy na voices na boy na inya yombo change kintu kinene na maendeleo yenu
Ekeni tuture wala tuturire ture tumbe kwa kura nikenda 2027 tumbo sensi otongeria bwetu nkaromba ara wende muyuthi ari sauti ye ko imibaso ntukwaru ari niromba yo ungane na batwe nikenda tumba ukira na tukendelea na kubuithia civic education care our youths, our whole elder peoples, so that they can take their vote and vote wisely, because we want to bring new energy and new change. Maringe kura no ntomo songo ure your vote your voice no toka thoti na kura temeo tukulukia no na tutemea kwaria me nyoto kiwa toza tena kura tutemeo sense maendeleo ko oinda romba youth bonde batore bayuki kura bayuki bare baba teni bande bayuki bande bithai bia bia otheri otembi wetwa kenda bomba osenzio ongozi bobwekuo kenda ongozi boto abosenzi to asa youth omenye ndene Meru County tuketha twetabo ya baugite bakajukite bia MP MCA na kinya gavana ni bonaniti ati bomena kainyaga kwirungika mtu mwethi utekete kina limit utubatu kuroma kikyo ukakothera kawe na mwito iyo roma wethera governor wethera ni MP MCAs ponde to welcome bwende onara mtu akuigwa inawe na mwito yo serve nonto kintu kwena type of leadership style yombeta kwethe eta practiced for so long, and that is servantship leadership na to welcome itoko magani ko bore kuonve to welcome twetha twina ngwataniro emwe kenda twaka as a unit team. Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Central. Na tugeta na mbere kirendeto chietu chia Meru TV tha muwanja ni ati nende kiri mambura ya gukungwira Thwana Elimu Fest muthenya yegoro nende msio wandi ya Thwana wijikene anji muchu inachumirite na kuria thirikari ithire kingia wira ne bura yekira karika itene karaba baromba kura bakiure nende kinya baraba kuringa siasa achia one term na two term kiyo bati kwethira beno ntubura bakubura kari bakumba kwethira bakigunika nabo kuma kiri utongeria bono ntukaita karato ngire bomba kwethira bakidu bathiro wakenda beta kumba kwithira baitethia mwingi na kuthira thinire mwingi bakwithira bekulukira kaita kwa kaita. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni. Nikiri kiatho kia ukiria mathomo Thwana Tigania West na rietwa Thwana Elimu Fest na kura mugeni wa giteyo agukara engineer Eric Mogano rane CS wa Rue kunthi kurune riu Jimmy Mocho inauritie atongerio tiela ne bakuonania ngwira bakurita endete kuringa siasa kanywa kaumo untu arombete Rais William Ruto tiela masukuru na ntu baraba inyelekete ne wagibo bya kurane bakuona bya kurea akwenda gutumagia president twara deputy president yarana ndamwira ko twina mpara nyingi muno ko gutaura ni mangano rongo koko ina mpara na inyana bongo nyocho kachukuru ithina so ngwenda kuromba waita utorikanirie president na nyenda deputy president atwerere atwa relief machukuru ana barua iro chukuru na choka turenya uriria ntoba antoka kuroma kidogo so ankuromba waita warikani kenda ntoba bomba ni weta na mbere na wathira urawantam undana thina na wa kabisa warango kuromba aki kako kuromba thene itarengwe kwanta mwe to meke thandrukune weta rendu kura wathira kwena muntu wena thina noe wasotandire noe lakini ukiotokorwa tukiura ke maendeleo na tukirita nguya maendeleo akiari engineer Eric na wete mirandi kathomba ya Rue nitete na mbere Meru kulukira tongeria Boris William Ruto untu akwa tayari contractor wa bwitha sasi warenji ya Meru nebeletwe kuno ntu bokulema kiwa mwari twetete thirikari niretete onge noro karitangu ina mpue akiromba kariotiela ne bakuona mirandi ya thirikari kuthithia bate utonyeria siasa watu wa Thwana, watu wa Karumo, watu wa Murere tupande mlimani antukweta wa Lioto burakuibwa Springs burakuibwa na mimi si wapi hadithi za Abunwasi. Tunapozungumza design hiyo kazi inaendelea miezi mitatu mbele 3-4 mtaona advertisement na contractor atakuja hapa. Zaidi ya hayo katika Tigania West niko na mradi mwingine unaitwa Kamburu Mbeu. Wakulima wetu zaidi ya ekari 350 maana hata ya 50 bona rorambi wakulima mji wetu kuu wa Meru
Sewerage imetusumbua. Contractor anafanya kazi pole pole. Ameishi 75, 76, 77% mwaka mzima. Tunapozungumza Disemba ambayo imepita, yule contractor nimemterminate kazi. Tutafuta contractor mzuri amaliza kati yetu ya Meru wapi? Sewerage. Ende siasa hii kuona mitandaone. Na atongeria betu Murome wotentingira thimu wa Amboria ngagore konta to ikinyete. Nawe Linda Kiomene deputy governor wa county ya Meru. Meru county ituongozete kiana baria bagwikirwe iu mbere bathiria skuru. Na ibo kumenyana bangi baba inge muno ibathithirie biao bari sibitari bakieja wana. Ana ni tharimo. Lakini ana beto ibaewe ana igita riria ribwirite. Itheni arebe nurungu rwa itanda batikeje kuonekana. Tukwere no wekoro ndiburombe bukitha na beno bare aririeni ana benu bandaka. Ubere sheria itharwena njarende umuno na tutingienda kwithira twina ndakachieto benchera bau ndakachieto ibo babwerete kwithira bekara yare beto. Kiripotera Meru TV kuma Thwana Tigania West Mbita wa Mwende Walaiboni. Igilokete ndeka 21 kinyuma ya thaa 7 cia muthenya kumba kwithira chirombe tikiria mpikire gatanta kandeto cia Meru TV thaa 7 na gucukira nkatho muno no ntubututhiatira kimitandao na yetu yo kinyenere Facebook na kinya YouTube amana kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto urachi utunduka Meru omenya Meru na kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya andiki betu bandeto na kinya mwerekeri yetu ankabucukira nkatho cia mwanya muno no ntubutira Meru TV muthenya kumba kwithira ikinyanira ni Mbita Muthoni wakira mararikana oro wa trimana na Kabwi mutharimi kirindeto cia Meru TV weekend.